laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين جعل تعاقب الليل والنهار علامة وميزة لدنو الآجال جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فإن تعاقب الأيام والشهور والسنوات إذان لدنو الآجال والانتقال من عمارة الدور والقصور إلى سكن القبور وأكل الدود. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا ومن علينا من الإسلام والإيمان والأمن والاستقرار والرخاء، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منواله واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون، وعن أقوالكم وأفعالكم وسائر تصرفاتكم ستسألون وستحاسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن سنة هجرية كاملة بساعاتها وأيامها وأسابيعها وشهورها قد مضت وولت وذهبت ما حملت من الأعمال، فطوبى لمن عمل فيها حسنات وأكثر من الأعمال الصالحة. ونعوذ بالله أن نكون قد أملأنا أيامها وشهورها من المعاصي والسيئات. وقد دخل عام هجري جديد. ماذا نحن مستعدون للعمل في هذه السنة الجديدة؟ فالمسلم الكيس الفطن الذكي الموفق هو الذي يقف مع نفسه وقفة محاسبة وينظر ماذا قدم للغد في الأعوام الماضية، لا سيما في السنة المنصرمة، ويستعد للانطلاق من جديد لتقديم الأعمال الصالحة التي قد تنجيه يوم القيامة من العذاب الأليم للسنة القادمة والسنوات القادمة. ولا نظن أننا قد خلقنا عبثا ولم نترك سدى، فإلى الآخرة مصيرنا، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. أسأل الله أن نكون ممن قد وفقه الله للأعمال الصالحة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى في الأعوام الماضية، وأن نكون ممن يستعد لتقديم المزيد والمزيد من الأعمال الصالحة والحسنات في الأعوام القادمة. اللهم آمين. أيتي الله سبحانه وتعالى وتدي وموني وتوبي وسنك ولابي kanko woni bajjo mo ala dimmo, kanko tagi, kanko wurni, kanko warata, ko kanko arsiki,
ko waɗi kon fof ko kanko woni e wadde ko hoddiraali kon waɗata. En yettimo ko waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe kon, o waɗi en julɓe, o waɗi en jeyaɓe mofte nelaaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, o moƴƴori e meɗen e nemaji heewɗi. En yettimo en jarnimo ko kanko tagi o jemma e ñalorma o waɗi hiɗi lontondira. Tawa joni ko ñalorma iwa ɗon tawa jemma ari, jemma on yaha ñalorma an ara. O waɗiri ɗum ɗo ko fiyo jomiraɓe haqqilɓen yo ɓe miijito, ɓe waajito, ɓe andita ɗum ɗo ko mbaɗɗa teeri. Ndiɗo ko honto naɓata on tigi ko ka gaburu makko. Lontondirgol jemma on e ñalorma on ɗum ko holli wonde ɓay ɗum ɗon daraki, wonde wona a duumiɗo ɗo, wona a tabitowo ɗo, wona a luttowo ɗo. Noɗi woni e yaarude noon, ko andi woni e naɓude, ko pedal on non, ko pine on non. En torki Allah subhanahu wa ta'ala yo fewnon e laawol ɓurgol moƴƴude ngol, laawol ngol annabaaɓe e nulaaɓe e moƴƴuɓe e yamɓe shahidi ngol wonno e hoore mum ngol, yo o tabintin en e hoore ngol laawol ɗon, o ƴettita en e hoore ngol laawol ɗon, o naaden aljanna ɓurɗo towde o. Yen torimo jeeji mo yo juulo e nelaaɗo meɗen muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, o mo neli e meɗen sabu yurmede. Nelaaɗo nelira ɓuttu, nelira fi teddungal, nelira fi yo e daɗu, fi yo heɓu moƴƴereji aduna e lahara. Yo Allah juulo e makko, yo Allah juulo e sahabaɓe makko ɓen fof, e kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kam watti batteji maɓɓe ɗin. Allah tawara ko kan dina ɗon woni ko jokkude. Yo Allah dandu en wattugol kan ɗon e dina wokka goo. Yo Allah dandu en selgol ngol laawol ngol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jokkuno, sabu ko ngol ɗon woni laawol aljanna on, ko ngol woni laawol daɗal, ko ngol woni laawol kisal. Kala ɗaɓɓuɗo peewal harna laawol ka nelaaɗo ɗaɓɓirno peewal ɗon, ko majjere o heɓata. Kala ɗaɓɓuɗo daɗirgal harana ka nelaaɗo ɗaɓɓirno daɗugol ɗon, haray ko heɓagol o heɓata ɗon, kono o daɗata. En torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tabintin e hoore ngol laawol ɗon. Musidɓe julɓe tedduɓe, mi wasiyo hoore am, mi wasiyo on yehul Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo, bajjo on, hulemmo, ka gundo e ka peeñal, ka jama e ka gooto gooto, hulemmo ka ɓeyŋureji meɗen, hulemmo ka jikkuji meɗen, e ka finde meɗen, e ka dewe meɗen, e ka huwwondire meɗen. Anden himo ƴelliti fii meɗen, himo humpiti, himo ƴelliti e meɗen, himo humpiti, himo andi ko wonnen e yerde ko. Hunde ko suudimo ala. Ɗaɓɓiten ko welatamo kon waɗen, etoɗen anden ko mettatamo ko waɗaji makko ɗi rentude. Iwtiren ɓaawo nelaaɗo makko on muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, mo neli e men on, holluɗo en diina kan, holluɗo en peewal ngal on. Golle nen adna men on seeɗa, golle nen lahara men on buyi. Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum o yamiri en, goto kala yo daro e wonki munkin o darta. Allah wi ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. E julɓe e gomɗinɓe, hule Allah wonki wo wonki yoki ndaaru ko honɗum ki ardini fi jango makki on. Mo be yo ndaran hoore muɗum, ko yimɓe ɓen woni anda ko wonɗa e gollude ɗum, kono an e Allah eɗon andi. Mo be yo ndartu ko honɗum o woni e gollande fi aljanna, ko honɗum an wonɗa e etade fi no heɓira aljanna, ɓay ko ɗaɓɓa ka kon heɓatako. Adna on no yoni e misal, goto kala ko faala heɓugol kon, sabuji ko watte kon fiyo ɗum heɓo ara himo wakkiligoy. Siko laamu o faala, ka rewete ton fiyo laamu heɓo, sa yahi to nga luttatamo. Sabuji watte ɗin fiyo laamu heɓo, a taway himo ngaɓɓiɗi, himo wakkili, himo wadde ɗi. Siko jawdi on tigi faala heɓude kadi, laawol ka rewete ɗon fiyo jawdi heɓo, a taway himo ɗon, himo wakkili. Siko ɓiɓɓe o faala heɓude, sabu waɗowo haa ɓiɓɓe heɓo on ko o mari feere kon, tawa himo wande. Aljanna on kadi ko wona ɗum e ɗaɓɓeede. Allah subhanahu wa ta'ala o tagi aljanna on,
wona fi makko o tagirimo ko fi men enen nelaɗo maki khalaqa Allahu al-jannata wa khalaqa laha ahlan wa khalaqa an-nara wa khalaqa laha ahlan fa'amalu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Allah tagi aljanna on o tagani mo yimɓe himo mari yimɓe ɓen yimɓe ko naata yoɓe e makko wonoya toon teddine toon lutta toon poma Allah waɗo en e ɓen kono ɓe yangoto no ɓe wakkiloto Allah yeeyumo o wakkiliɗo soodugol wo sooda o tagi yiite ngen kadi hige mari yimɓe o tagani nge yimɓe ɓen kadi kala ko naarata yiite ko ngata ɓe wakkili woni ko e jangol woni ko e nguleedi woni ko jemma woni ko ñalorma eɓe wakkilori ɗum no ɗum wakkilorante no fuu. Allah wi'en yo wonki kala wonki yo ndaaru ko honɗum ki ardini fii jango ɓayi jango on ko ɗo o heɓoto aljanna on ko ka adna ga o ɗaɓɓete ko ɗo woni setto makko on ko ɗo woni traite makko on yiite ngen kadi ko ɗo nde on tigi no maaya haray o lanni préparde werde makko nde si tawi ko aljanna ngo préparani hoore makko ko ɗon o hebli ko ɗon o daɗɗi ko ɗon o moƴƴini ko ɗon o yangani yurmede Allah nden si wattike hoore ɗon o yaha ka aljanna Allah waɗi en men mo sikki kadi ko sama kala o tagira imo wawa mum munte imo wawa gokiru ceeɗu o halfinaka hay hunde o lanitotaki hay hunde ko yo geru ko o faala o wowladi o faala o yaha ka o faala o ñaama ko o faala o naara ko o faala oɗo kadi so wona Allah yaafimo haray ko o foddi ko yiite ɗum noon anden adna on daratako ɗo e dargal darade adna on kan no yahude tum si an a darike a gollade ay hunde andu adna kan no yahude al ayyamu la tatawaqqaf al ayyamu tamdi يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا إنا نسر بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل نحن نويلتراك بالت فجتا سيو حقنا مدلة أو نيالان كاري من أكورته هون كاري نيالان كاري كو بيرما ñalande kaari ko dennabo ñalande kaari ko ɗum ɗo hara on tigi no welti ɗe balɗen ko feƴƴata ɗon ko hande ko tene tene feƴ o hanki ɗum wonno tene hande ko talata ɗum no yaawine imo welti ɗon anda ɗen balɗe ɗon ko woni e ɗuytade ko lajal makko ngal woni e ɓattade pellet hara imo welti si neɗɗo fodama goɗɗum ɗum yowama e ñalande sago makko nde ñalande koye hewtu heña si kanko jogino compteur ji ɗin fi ñallal ngal ha ara e madina ɗo ɓe hotino o jemma o waɗi o yawnani ɗum o ñoƴƴa kat 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 fana heewa en tun tawa alasara heewi tun tawa futuro heewi ko ɓay tun wona enen jogii compteur on e contact on kono siko jon haqqille so taskike sago makko si hiiri wona yo weetu si weeti wona yo hiiru ko waɗi o hiira weeta hiira ɗum no ko witee si uuyiɗo koy yasurru lmar'a ma dahaba allayali no sella yasurru lmar'u ma dahaba allayali wa kana dihabuhunna lahu dihaba neɗɗo no weltora ko balɗe ɗen feƴƴata kon annda ko kanko woni yahude daqqatu qalbi lmar'i qa'ilatun lahu inna alhayata daga'ibu wa thawani ko nde ɓernde honkata ko kut honɗum ɗum firi ɗum ɗo koko lima no gasa an ko marɗa ko million temeɗɗe ɗiɗi honkalle ɓerɗe ko ɗum woni gurdam maɗen ko million temeɗɗe ɗiɗi ñandon timmi waare ɗaniki honko kun ɗo wooda andi ɗoytike pellet kun ɗo ɓeydatako a heɓata jawdi sooda ɓeydako alamatako fiyo kum ɓeydu a heɓata teddungal fiyo kum ɓeydu hitande timmunde feƴƴi e kitale julɓe ɓen hitande julɓe ɓen ko fuɗɗoto ko ñande go'o jombente ñande go'o jombente hitande feƴƴinonde nde
hitanden timmin nyande go'o jombente ndundu wonde ngemum ɗo nden hitande feƴƴi nde yaadi e balɗe ko woni e mayre kon e jonte ko woni e mayre kon e lebbi ko woni e mayre kon nde yaadi e muɗum e ko gollano nder ton kon ko wagonji teren kala ko sarsa ton ngal yaaday e muɗum ɗum ɗon artata hande kadi nden hitande ɗo feƴƴunde nde hitande feƴƴude ɗo nde ɗo arta hande kadi koy sifa mayre non ari sifa mayre fuɗɗike kono kayre o nde arta hande kadi hitande wonde go nde fuɗɗike nde heɓi hande balɗe 9 ko woni julɗo ƴoƴuɗo julɗo kalabantejo julɗo mo Allah hawrindinni julɗo anduɗo ko gerete julɗo finuɗo ko woni on wona anduɗo tun no tan maaru ɗaɓɓirte ma no laamorte ma no yimɓe jofinɗinnirte ko darotoɗo daroda e wonki mum kin kañum tun woni no waali woni no jooɗi kañum tun goɗɗo alaa ɗon o miijo kanko e wonki makko kin ene nden hitande feƴƴunde ɗo lebbi 10 no gasa balɗe 360 ko honɗum mi waɗi e moƴƴereeji ɗi tawata no jorta ɗin ɗon si Allah jaɓiiɗi no gasa mi heɓa aljanna mi daɗa yiide kanko e wonki makko kin ɓe révisa dossier o ndaara himo anndi no gasa golleji goɗɗi go o yejjita ɗi tosoki go kono janni go wela yejjitude o miijo kadi bonɗi ko o waɗi kon e nder nde hitande ɗo tawsi ɗiɗo yona ko naadira mo yiite ene ɗi moƴƴereji ɗi o waɗi e nder nde hitande ɗo lebbi 12 e boneji ko waɗi kon si ɗum eɓɓinirama taw ko honɗum ɓuri ɗuɗude sayidna Umar radiyallahu ta'ala anhu o ma kay nuhasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu hasbe wonkiji mon ɗin aɗo hasbore mawnde nden arde ɓayi siko fewnɗo hasbuɗa wonki maki kalkilla tawɗa ha no manki moƴƴereji ɗin no manki bondi ɗin ɗuuɗi no wawi ka reti fiya moƴƴintinna no wawi moƴƴintinnade sa tuubi a laɓɓinani Allah a anni ka fillatako Allah hawrindinima e ɗum ɗo o jaɓi ɗum ɗo fof haray bondi ɗin fof montike ɗo no wawi reti fiyade kono sa acci ha hewtoyi to tawoyi jaka yoo jaka timma moƴƴi ɗin ko natta aljanna kon a heɓani timminali ko ɗon wonti yita qila rabbirji'un la'alli amalu salihan fima taraktu kalla on tigi yi'ay ɗum non ton o tawa no manki o inno Allah deƴƴinon la seeɗa acci yiltami to seeɗa mi golla moƴƴereji ɗi mi accino mi waɗano ɗin mi moƴƴintinna ɗi heñe mi aray mi neɓata walla wi kalla ɗum lanni la rajata ba'da al mawti neɗɗo on o hasba hoore makko o darta moƴƴi o eɓɓana noon so tawi no fanɗi nde hitande ɗo o ñoro o haɓɓito o ŋatnira ñiiƴe wakkilo waɗugol moƴƴereji ɗi tawata o raɓɓindinnoke e nder hitande feƴƴunde o eto boneji ko o wanno kon e hitande feƴƴuno nden o eto o ɗuyta ɗi awa so wawalɗi yewde few kono o ɗuyta ɗi kan oɗo ko julɗo ƴoƴuɗo julɗo moƴƴuɗo mo tawata Allah no hawrindinni e sawaba ko woni bula o oɗo mo sifiɗen ɗo ko wonda sallallahu alaihi wasallam maki alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-mawt ko woni ƴoƴuɗo ko tuumuɗo hoore mum taw waɗi hoore mum ko mo kelɗa mo moƴƴa mo waɗani ko haani kon o gollani noon wonata ɓaawo mayde kon toni mayde nde si wi'ama kaari ma yi ordo ɗon heɓi haa ka alaka hattoyi o yangano ton oɗo ko ƴoƴuɗo ko hombo woni ɗayɗo on ko jokkinɗo wonki mumkin ko weliki koki landi o jonnaki tefa ko harmi e ko dagi tefa ka heɓata e ka heɓoto yo taw tu wonkikin no pooɗani jonnaki wona noon e juutingol tama wiitelen Allah Allah ko yurmotoɗo yaafotoɗo Allah lettata en Allah tagirala en fi lettugo e letto en hada gabi
atba nafsahu hawa wa tamanna ala Allah al-amani ona ura rev koyni Allah na da aljanna Allah kuban boy no ndewtara daga si haray musibe julbe teddube be hitande feƴƴinde ɗo eto ɗen anden ko honɗum waɗɗen e mayre Allah taw hara koko moƴƴi Allah taw hara o jaɓani en hitande wonde arde ɗo nden ñoroɗen hebloɗen hitande wonde arde ɗo nden fewnuɗo alhaaliji fewndiɗi ɗi e alhaaliji julɓe السنة هبلة من المشكلات الاختلافات التقاتل التشرذم التدابر مكر الأعداء المعاصي والذنوب الطغيان fewnuɗo nde hitande ɗo no nde naatiri noon nde naatde tawi julɓe ɓen yiɓe alhaali mettuɗo fii alhaali yurmuɗo e hino luutondire hakkunde julɓe ɓen feddeji e hino gereeji hakkunde leyɗe julɓe wartindiro julɓe no ware no raɗe rewɓe no bonne jawle no munce ɓerɗe no huccondiri konnaaguuji ala kullil mustawayat e niveau ji ɗin fof hakkunde yimɓe ɓen ka kawte hakkunde communauté on société ji ɗin état ji ɗin ka daaruɗa o a tawa ko ɗon yeddodiral e hawre e konnaagu e huccondiral a tawa ko ɗon ɓurdi a tawa ka daaruɗa ko ɗon ɓuriri siko hakkunde laamuji ɗin laamuji e laamuji wallahu almusta'an siko hakkunde jamiyaji wallahu almusta'an siko hakkunde koɗoli siko hakkunde leƴƴi hakkunde gori ka darɗa tawayi no yurmi tanaka futunoɗon woni ko ɗum ɗo hitande nden tawri julɓe no wara e nokkeli fof guluji woɓɓe no rara no yaltina no woni e buruji wona ko ñaame wona ko yare wona ka ɗuwe Allah kanko o hawja o wurtay gaño makko e hoore giɗo makko gaño makko on gera ko faala o e hoore giɗo makko on e sa'aji goo ha o jarribo giɗo makko on tawsi ko o wi himo gomɗini kon himo yiɗi Allah himo hula Allah tawsi ɗum ko goonga ka ko fannin no weli sabu na wonde ko watte fewndu ka weli ɗon wonde ɗum wattaki fewndu ka wuli ɗon lillahi hikamun fi shu'unihi Allah no jogi ñeeñal e gandal e andugol ko be ka haani wadde ɗon e ko watta kon fof o watta piiji ɗin ni nalani tum yonno ko honno haande jogitarde hitande ɗo ko etagol ñoro wakkilono kañum e hoore muɗum eto no wawa moƴƴintinnirde ɓeɗo ko mari feere kon fof yo alhaali julɓe bonɗo siko waggol du'a toroɗa Allah fotti julɓe ɓen e hoore goonga Allah julɓe lo'inaaɓe ɓen Allah jonnuɓe doole toñaaɓe ɓen Allah ittu toñe hoore maɓɓe raɗaɓe ɓen Allah artirɓe waraɓe ɓen yo Allah yaafuɓe barminaɓe ɓen yo Allah sellimɓe yo Allah fottindin julɓe ɓen e hoore goonga Allah hokkuɓe doole e hoore ayɓe maɓɓe ɓen siko ɗum ɗo wawɗa waɗa ɗum ɗo na seeɗa noon si Allah jaɓi ɗum kanko mo anndi ka o rewata ka ono waɗirta haa o itta ɗum ɗon ka anga sikkatano no jeya e ko moƴƴintinnirta alhaaliji julɓe ɓen an a moƴƴingol alhaali ma on an moƴƴina jikku ma on konnguɗi ma ɗin huwoniral ma ngal newaare ma nden yimɓe goo yi'ay ko wonɗa e wadde kon ɓe ñentine haysi ɓe bonno kamɓe kadi ɓe moƴƴa hay a moƴƴini si a moƴƴini seeɗaɓe oɗa moƴƴini seeɗaɓe oɗa moƴƴini seeɗaɓe hara moƴƴinaɓe ɗuuɗi o tawimi mi gaynata ko honno min ko mi watta ɗo koko honɗum nafata nafay haysi ansi a daɗi taw ɗum ɗum taw ko ɓuyi iɗen anndi julɓe ɓen kañum tariha maɓɓe on ko honto fuɗɗi
ko ka fergol nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o ɓaŋo makka o seeno madina yaltugol mo makka ko ɗon taarika julɓe fuɗɗi ɗum ɗo no holli wonde julɓe no foti wonde e indépendant ɓe wona kamɓe feereɓe ko julɓe ɓen ni hiɓe jogii alhaaliji maɓɓe ɗi fof ɓorde taariha maɓɓe o haa e diina maɓɓe kan e nooneeji no ɓe rewirta Allah noon e jikkuuji maɓɓe ɗin e naamuuji maɓɓe ɗin wonaa yo ɓe yoosu e hakkundeji ɓe wonaa julɓe tawa senndirta taw si o ko julɗo ni kana julɗo ha no nandita he mi sikka he ko kañum na noon haaniri ko ɗum waɗi Umar ibnu Khattab radiallahu taala anhu ɓaawo tawi julɓe ɓen hari ko taariha ɓe wonaa julɓe ɓen woni e gollitirde o ndaari o tawi ko honto o fuɗɗanto julɓe ɓen taariha maɓɓe on o tawi ko ɓuri hiptude e nder ko julɓe ɓen heɓi ko ka nder l'islam alaa ɓuri fergol nelaaɗo ɓaŋagol mo makka seeno madina hadathu laysa kal ahdath hadathu tahawul min da'fin ila quwwa wa min tasallut al a'da ila al istiqlal wa bina'i ad-dawla wa insha' al jaysh al islami alladhi yudafi an bayt al islam o tawi fergol nelaaɗo yo makka seeno madina ko huunde wande nde nanda e piiji goɗɗi goo wadde huunde mawnde ko ɗo wayliti piiji ɗin ko wontirno dow ko wonti ley ko wontirno ley wonti dow julɓe ɓen iwi e lowgol ɓe wonti jon doole huleteeɓe ndaranteeɓe henndu ɓaawo hari ɓe woni ko e ley koyɗe woɓɓe ɓe woni tawi jooni koye woɓɓe wonu e ley koyɗe maɓɓe ɓaawo hari ko fewjeteeɓe hoore maɓɓe tawti jooni kamɓe woni fewjooɓe ɓen hari ko e ley ñaawore woɓɓe ɓe woni tawi jooni ko kamɓe ñaawanta hoore maɓɓe bal ñaawa kadi woɓɓe goo si tawi julɓe ɓen taskike gol fergol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ndaari ɗum darɗe tasa kuye piiji buyno nder ɗon darsuuji buyno nder ɗon faamuuji buyno nder ɗon hikmaaji buyno nder ɗon no nder ɗon darsu sabri wa tahammuli wa tawakkuli no nder ɗon darsu ittihadi al asbabi e nder fergol nelaaɗo ngon ɓaawo Allah duŋanike mo yo feru se ndaari ngu fergu en taway ɗo tawo jannginayi en muñal e wakkilagol rondito tampere e fawagol e Allah subhanahu wa ta'ala yo nelaaɗo immo makka tumba ngal boowal ɗon fof on désert ɗo fof wona oto wona moto wona terrain wona avion ko suuɗagol rewa e hakkunde ɗen pelle e ɗin jooli e ngin wulaawi ko muñal ko wakkilaare ko fawagol e Allah kadi no nder ɗon ƴettugol sabuuji fii yaa heɓu ko faalaɗaa kon yaa daɗu ko hulɗaa kon ko ɗum waɗi o ɗaɓɓi mo o yaada ko itta mo wula o ɗaɓɓi tindinoowo laawol taa kanjo annduɗo taƴitirɗe ittahada khirritan abdallah ibnu urayqib min bani din o ɗaɓɓi njooɓa o ɗaɓɓi ko waɗɗete o turi jurolngol o suuɗoyi ka fammere fii wata gite jokkitoo ɓen hayno mo ɗum ɗo fof holluma an julɗon wota a weeɓita no boneeji ɗi nginna Allah dandala mi fawike Allah wota jooɗo a ɗaɓɓaali moƴƴereeji ɗi nginna si Allah no hoddiri mi heɓay ko darsu moolanaaɗo e nder o darsu no holli
wonde julɗo no foti wonde hoolaɗo hara bonnata hoolare lamma arada an yuhajira wa kana indahu amanatun linnasi akhadha al amanati wa a'taha aliyan wa qala idha wallaytu fa a'tiha ashabaha ba o fokkiti yagol ko hoolanoɗo himo halfina buy yimɓe hoolaaɓe ɓen hakkone men ɗo a tawa yimɓe halfina piiji buy himo halfina kalifuji yimɓe o ƴetti ɗin kalifuji o jonni ali o wii ɗum ɗo si woni mi yahi min yuloyi ɗum ɗo ko kaari jeyi ɗum ɗo kadi ko kaari jeyi ɗum ɗo kadi ko kaari jeyi etoɗa haa ɓe hen ɗo nani ɗum serti detturnoɓe ɗo yimɓe mooɓa nangala muɗum yaha nane nde o yewtoyi mon to imo angola honɗum imo yaadi me million temeɗɗe min kadi mo jogani hunde kadi min men nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kana amina idan ɗum ɗo holli en wonde neɗɗo on si o faalama yahude himo halfina yo windu kalifuji ɗin o yeeto yimɓe makko ɓen awa dey miɗo halfina hunde kaare ɗum ɗo ko kaari jeyi ɗum ɗo kadi ko kaari jeyi simi artoyi alhamdulillahi simi artoyali o jonnitay jom muɗum torki allah yo allah waɗu en hoolaɓe allah waɗu en nunduɓe ɓe gandi o zaman piiji ɗin fof koye hiwgol zaman mum on gollitiramo no hani gollitirde ɗon ko ɗon fof woni mo yeebi zaman mum on haray o yeebi gurdam makko ɗan o yeebi moƴƴereji ɗin yo allah waɗe hiwoɓe zamanu mum on gollitiramo wuritamo e hoore ko allah yiɗi e yarli aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin en yetti allah subhanahu wa ta'ala o teddi o mawni o towi o senike ka fuɗɗode e ka hakkunde e ka timmode ɗe yettamo eɗen jarnamo eɗen toromo jeejamo yo yewtan en bakkatuji ko wonɗen e wadde kon yo mawninan en baraji ko wonɗen e wadde kon yo yurme en o yurmina en ha o naade e aljanna ɓurɗo towde on allahumma amin nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam no rerdini en wakkili en yo en gollitir zamanu men on ta en yeebumo ta en wonu puyɓe ta en waɗu ko yimɓe boyi hannde e julɓe watta waren wagtu on ɗo ɗaren ɗum ɗo haa hunde kaari waɗa nelaɗo men sallllahu alih w sallam kana muhafidan ala waktihi nelaɗo no hiwno waktu makko on o jaɓatano bonnirgol mo ni si tawi o ala goɗɗum e gollita emo janto inde allah fewndo kana yadkuru llaha fi kulli ahyanihi fewndo wo tawamo jantade inde allah wono embouteillage nangirta en ɗo ni tawa leere fof waɗe dari nokku ngutu kono ko heewi kon on zamanu ɗon ko gaynetenmo ko ñowugol yimɓe ɓen imma wowlugol laamu daari ko ɓe waɗi daari ñowgeji daari embouteillage daari tampere daari ma yanugol e hoore woɓɓe goo citoyen ɓe ɓe woñaɓe hibba kaari no waɗi mi hunde kaari anda kaari ko geni anda kaari no wayi anda ko ɗum ɗo si tawino ɗin no fof a jokkino astahfirullah wa atubu ilayh la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko guluji capanɗe jeeli heɓaynoɗa ɗo e nder leere ɗiɗi hara ka fof ɗa madina ɗo a hewta ka suudu ma ko jogiɗa sansi a waɗa e leere hare no heeɓi buy nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam fi tindingol en wonde yen hiw o waktu meɗen yen gollitirmo yen naftormo o maaki istahil 5 qabla 5 istahil fi 5 qabla an yatika 5 shababaka qabla haramika wa sihhataka qabla maradika wa faragaka qabla shughulika wa ghinaka qabla fagrika wa hayataka qabla mawtika o maaki hadis selluɗo wakkilo golla e nder tanji jowi ko adi tanji jowi goo hewtitagol ma ko waɗi sa gollale ɗiɗa ha ɗiɗa ari hara gollelan ni o fuɗɗoɗo ni shababaka qabla haramika ka wonɗa suka ɗon wakkilo ko suka waawi wadde kon nayejo wawata wadde ɗum
wakkilo golla e suka yagal ma ko adi naye wo hewtade ba bay naye ngu aray o watti ɗon o inni wa sihhataka gabla sagami kama gabla maradika fewno ka selluɗa ɗon gollu ado nawnare arde nawnare ronkinte waɗugol ko wawnoɗa wadde fewno ka selluɗa ɗon woɗa wigo haari ɗo mi wawata ɗum ɗo koye ɓaarelan yoɗɗinelan mi wawata horde miɗo wonde gasrit ɗo wonde e ɗum ɗo fewno ka selluɗa ɗon wakkilo a hooray a tampa a juulay a tampa a waɗa e ɗum ɗo e dewal hara wuringa to jaaki wakkilo fewno ɗon puisque ñande goo tawa ko ottugol e onugol fewndi wakkilo ka selluɗa ɗon adnawnaare nden arde lanno maaki si a golli fewno cellal ma ngal dewal nawnaare ari haɗima a gollugol ngal dewal ɗon Allah windante ngal dewal ngal wonnuɗa e wadde fewno ka selluɗa embere maggal fewno ka nawnuɗa ɗon hara ɗuytaki a yuude kono noon ko so tawi fewi a golluno fewno ka selluɗa ɗon o maaki fewno ka hettiɗa ɗon wakkilo ɗon ado e haajuji ɗuɗude fewno ɗo tawa an jombaali ɓikkoye ala ɓeygu ala ɗum ɗo e ɗum ɗo ala yiɗa hettore wa goo kiiru ceeɗu wakkilo fewno ɗon ñande goo tawi a fokkitay juulugol to na joyna walla e ɗo reedu no muusiɗo na ɓela kalabtaane to na yagol juulugol fewniɗa eɓɓa ɗum ɗo ɓikkoyna mi wawata mi waɗi hunde ka tawa a gaynata hande kadi fewno ka hettiɗa ɗon wakkilo ado mapaare arde o maaki fewno ka alduɗa ɗo ka marɗa goɗɗum ɗon waɗ ɗon financement ji jani ɗin ɗi marɗa feere ɗin ɗon waɗu sadaka fewno ka marɗa ɗon ado basal hewtagol ma wonde basal no ƴaani yayaɓe na kaari mara hande a yiwde honɗum o perdino few hande sina o okkora goɗɗum o mara si o okkorano fewno ko marno ɗum na fewno ka o mara ɗon o okkorta o sakkitori o indi fewno ka wurɗa ɗon gollam Allah golla fi heɓugol aljanna o ado mayde nden arde o watti hadis sakkiti ɗon kadi fayin o yowndire ɗum ɗon o maaki lan tazula gadama abdi yawma alqiyamati hatta yus'ala an arba'at ashya an shababihi fima ablahu wa an hayatihi fima afnahu wa an ilmihi fima amila bihi وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ماكي سنتو إمن تنام يوم القيامة روي أو يهود كتوم مدير تيدون ولن تساو في جناي non so fokkito yawgol ko hasibore o landete suka yagal makko ngal ko honɗum hiɗɗinno ngal ko honno wonno e gerde ha o nawi o lande gurdam makko rappise hen gurdam ɗam fof ko ɓuri hittude ko suka yagal ɗo o lande noon gurdam en général gurdam makko ɗam fof ko hoore wonɗum landuɗum o lande gandal ngal o heɓunongal ko honno o gollitirno ngal o lande jawdi ndi o heɓunondin ko honto o ittindi ɓaawo heɓindi kadi ko honto o waɗi goto kala e heblano ɗe lande ɗo jabbawal muɗum o waɗi pellet wona ɗuɗere haala ɗo wowlira wallahi ko woni ɗum ɗo ko sadigol masduk ko gonguɗo gonginteɗo muhammadu sallllahu alih w sallam kanko maaki ɗum ɗo wallahi ɗum landoyte ɗum noon yonti heɓol jabawol ngol ada o tigi landede haɗa ko sakkiti kon e ndu lewru ɗo lewru aranuru ndun e lebbi julɓe ɓen e nder hitande nden ndu wiyete almuharram shahrullahi almuharram ndu no jeeya e lebbi hurumji ɗin nayi ndu ɗo no woodi kadi ko wanno e ndu ɗo adol islam hunde mawnde kadi yawmu ashura yawmun najja allahu fihi habibahu wa kalimahu موسى عليه السلام وأهلك عدوه فرعون عليه لعنة الله لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم نجى الله موسى وأهله وأهلك فرعون وجنوده فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه شكرا لله فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه
وفي رواية مسلم أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يوم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. endiw lewru ɗo kadi lewru jombente hunde mawnde wanno ko andinta en wonde Allah yiɓɓe makko ɓen haysi ɓe tampi haysi goɗɗum waɗi kono ñande goo walla o jinganay ɓe Allah jinganay yiɓɓe makko ɓe ñande goo ɓe foolay walaw baada hiini ayɓe makko ɓen o lettayɓe kono wonde o muññantoɓe dumunne juutuɗo. Annabi Musa alayhi salam hakkude makko e Fir'auna jippira ngon no juuti ka alqur'ana fayda feccere alqur'ana fayda ko ɗum woni e wonde fengo ko e ndu lewru ɗo wanno film on fen makko on ko e ndu lewru ɗo wanno ko ɗo Allah danduno Musa e yimɓe mumɓe o yooli Fir'auna e kolu mum ngu ñande 10 jombente ɓaawon ari Madina o tawi yahuduɓe no hoora nden ñande o wi ko honno hooranto nde ñalaande ɗo ɓeyni ko nden ñalaande ɗo Allah danduno annabi Musa e yimɓe mumɓe ngo halki Fir'auna e koɗeeli mum ɗin annabi Musa hoori yettugol Allah nde ñalaande ɗon ɓay Allah dandimo menen kadi meɗen hoorude ɓay Musa ko e soriraaɓe amen ɓen ngo jeeya ɗaɗo maaki ko menen ɓuri on handude e Musa si onon yo jeyɗi e Musa ka en dam menen meɗen jeyɗi makko kadina nelaaɗo hoori ñande 10 jombente o yamiri yo hoore hari on tumati hoorugo ngol no waɗi hay pay koye hoora en ɓaawo noon suumaye on farlama laaɗo maaki mono faala yo hooru ñande 10 jombente mono añi yo accu ɗon iwti wonde farila hande kadi kono sunnayagal mum ngal no lutti o landama ko fi honno mo hoori e jombente ko honno mo heɓata o maaki nden ñalaande ɗon mo hoorinde hara miɗo hawrde nde miɗo jorti miɗo tañƴini ka Allah wonde Allah waɗa e nden sabu o yaafomi bakka to hitaande feƴƴune nden aɗo nden ñalaande ko watta sabu ha Allah yaafoma bakkatuji tosooki ɗin hitaande fof haren ɗo fota e wertindaade ɗum ari e riwayaji goɗɗi go ko hoorno ko ñande 10 kono ma kono si Allah wurnila haa ko arata mi hooray kadi ñande 9 la in baqitu ila alqabili la asumanna tasi si mi lutti ɗo haa hitaande aroore nden al'amul qadim mi hooray ñande 9 kadi riwaya goo wi suumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu o yiɗi luutondirgol e alyahuduɓe ɓay alyahuduɓe ɓe hoora ñande 10 so hoori ñande 10 ɓe hooridi ɓe huntodi lanni haray wela sendidirde kanko no mo yiɗno sertugol e heferɓe ɓe few o yiɗaɓe wona gootum hay nokku o wi'oyi si Allah wurnila haa ko arta mi hoora ñande 9 mi watta kad ɗon ñande 10 kono nden hitan tawano mo nokku goo o inni hoore ñalaande ado 10 on ma ñalaande ɓaawo 10 on idan 9 jombente ko hande kono ɗo woni ko selli kon menen Saudi men accu du darike laamu ngun holli ɓay kamɓe ɓe déclaray ɓe hittiri fi muɗum ɓe déclari wonde ñalaande kaari ko ñeñande woni goo jombente ɗum hawrata hande woni 9 ɓay arafa ñande arafa dara toon ko ndeñande ren kadi ka horata arafa en jokki ka arafa en jokki ka suumaye hare ɗo kadi koye jokku hande woni 9 janngo woni 10 ko moƴƴino ɓuri moƴƴude kon ko horugol hande ɗum e janngo wonande ɓe andano ɗum ɓe hoorali ɓay kala ndire men o holli hande ko 7 yo ɓe hooru janngo e faɗɗi janngo kono noon hoorugo suutugo janngo on tumɓa hewrdiri asewe suutugol asewe tun hoora haray hino aña ko imma onti hoora juma e asewe ma hoora asewe e ala kono kadi suutugol juma on tun hoora hara hoorali alkamisa anniyaki hoorugol e asewe ɗon no kadi haray koko aña haray ko yen wakkilo waɗen dewe ɗen fof ɓeri ko marɗen feere kon fof torɗen Allah subahanahu wa taala yo Allahu jaɓangen en toriki Allah subahanahu wa taala nde hitaande nattude ɗo nde hitaande heyre Allah waɗde hitaande waɗaande barki hitaande wonnude e kisi e wonande julɓe ɓen wonande julɓe ɓen barki e neweende e ɓuttu e teddungal e yaajeende e doole e polgal e pottal e hoore goonga
en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fotti julɓe nge hoore goonga yo Allah okkorɓe doole hoore ayɓe maɓɓe ɓen yo Allah woowindir ɓerɗe maɓɓe ɗe yo Allah waɗu yurmede hakkunde maɓɓe yo Allah yaafo bakkatuji maɓɓe ɗe yo Allah ɗanni gereeji huɓɓude ɗin hakkunde maɓɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe tawata hawra e laawol goonga ngol hakkunde julɓe yo Allah artiɓe ka laawol goonga wonɓe laawol goonga ɓen yo Allah tabintinɓe e muɗum yo Allah ɓuttitan en leydi men ndi yo Allah hokkore en ɓuttu yo Allah hokkore en teddugal yo Allah hokkore en yaajeede yo Allah hokkore en neweede en torki Allah yo Allah tabintinnan en e ɓuttonge teddungal ngal e peewal ngal yo Allah fewnan en karama koɓɓe longina ɓe goonga Allah asike en jaɓugol ko ɓe woni wowlude ko si hawrodiri e goonga yo Allah fewnu lamɓe ɓen waɗa yurmede e maɓɓe si o hoddira fewnugol ɓe yurmegol ɓe yo Allah pottimɓe adda yurmeteɓe hoore meɗen en torki Allah nde sattede wonde e hoore leydi ndi ɗo yo Allah ittu sattede nden e kala ko woni sabu sattede nden Allah adda newede yo Allah woowindira hakkunde ɓerɗe ɓiɓɓe ndi leydi ɗo Allah waɗu giggol e yurmede hakkunde ɓiɓɓe ndi leydi ɗo yo Allah hokkore ɓuttu e teddungal e yaajeede e liman en torki Allah nawno ɓen yo Allah dikkimɓe ɓe mara ɓen yo Allah hokkorɓe yaaɓe ɓen yo Allah firtu arsikaji maɓɓe ɗi en torki Allah annu ɓen yo Allah antimɓe soka ɓen hara ko e hoore tooñe yo Allah ittu yo Allah yaltimɓe toon en torki Allah subhanahu wa ta'ala ñawliɓe ron keɓre ko yoɓira ɓen tawa ko ɓe ñawluri ko e hoore goonga e hoore ande e hoore peewal yo Allah ittu ka mari ɗon o arsika ɓe arsiki yaajude ko ɓe yoɓira ñamale maɓɓe ɗen torki Allah yo Allah dandu en hersa yo Allah dandu en heege yo Allah dandu en ledde torki Allah subhanahu wa ta'ala kala toriɓe en du'a ko ɓe faala kon Allah hino anndi hay so eɗen en annda yo Allah hokkaɓe faaleji maɓɓe dagiɗi fof hokkaraɓe ɓuri koɓe tori kon hokkaraɓe moƴƴireji aduna e laakara en maɓɓe fof ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وزكي انفسنا واتها تقواها انت خير من زكاها انت وليها مولاها ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم انصر المسلمين على اعدائهم اللهم لا تولي على المسلمين شرارهم اللهم ول عليهم خيارهم اللهم لا تسلط عليهم ممن لا يخافك فيهم ولا يرحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا والكسل ولا والبي والإبانتال